voin hi June ni somni pariat thotan ni ania Mizoram Journal viewer zong te chibai du sakna kan hlana cheu Myanmar lam thu thar kan ngai thlama sanga chumi nuwa khovel chanchin thar dangpo kan bi kwal tel don nia ngai thlang o July ni li thleng o tur Chinland Defence Force CDF le Myanmar sipai ten in ka hai lai lo kan nei thu kan soi towa heti laya sipai te che na thleng zel hi hriat thiam lo thei tak ani wangin han soi fi ama sa hlekila atha ome Myanmar rami nambil sang om thia thlu ani wangin helpol po antama atlang puin helpol sang te hian nambe chan an neu zel bo tuna po hian sipai sarkar nena inka hai nei lo ral thuam lek mek nam pol bik somlai an oma ani za don hi inka hai lai lok nei ani phung bok operation area nei firfer ani ti kan rian ma sakatul sipai ten mi pui thlan sarkar an paithla ka wanga mi pui te lung oi ro na lan tir chu ral thuam lek le thi sen meu chu na in anor ta ka wang le chin state thuam chunga po mi pui le kho pui te chu an helpol pani ethnic armed force Chin National Army CNA le Zomi Revolutionary Army ZRA ten an ven him zo lo wangin Chin mi pui veng him tu pol Chinland Defence Force CDF hi April nili sangni somni pakat khan an din ta a huam chin bik an nei angin sipai te nena in ka hai an nei po hi rampum huap nilovin Chinland Defence Force CDF area ani ti kan ria lo chuan kan thu hriat dan a sai sa nuai thei tlatani rampum huapin ka hai nu nung ber nationwide ceasefire agreement chu October ni sompanga sangni sompanga a nei dai to kha ani tuna thil thleng kan han soi tur hi Mandalay region a thleng ania Chin state nena an in kara pheichon state dang an tlajep nuala Chinland Defence Force CDF nen lam hriat pol lo tur ani ang tual chung mi te soidan chuan juni sompanga zirtop ni chanu khan Miying Dian township thuam chung Lei Aintain village tek Yuwa Hong Kong chimlama Irawadi luikama tual chung sanghaman tu pani chu sipai ten soi sa in sum an khon lui tir an soi sak jok pakhat chuan chunhudar khatvela minmana achan ommia lovin kan biang le benga te min huwa ti chuan cheng nuai sompanga ve chiat makta duai khat le chan vel min dil ta ni ei chop thok chuak chunga nung ve tok kania kan tan chu tiang zat sum kol ngai da omlo jingda thum thleng zakin kan chung khat le thian te hena sum tlem tal dil kwal reng in kan phe boya ka thian pa nen chuan chiat nuai ngar ve kan thlin thei ramani sum ka dir lai thleng in kut min thlak zom zat ani ber sipai te chuan sum min chu sak nu in atu ka chuan min mu an du to lo thu an soya min mu le ani chuan kan nei zong haral sak veka min vo ani ral thuam kan nei lowa an mani do dal theila kan ni heklo eng po ni se kan se pui ruwa tor tlok bai ni ti in Majima News nena an soi a soi zel dan chuan hetia soi sa a rok tu te hi sipai uniform ha som le uniform ha velo pani ko mutu gai tanga omte ani Myanmar Security Force te hian karma sa atang to in helai vela thingtlang khuwa te hi bein in tinan dapa Military Council te chuan tual chung thalai te chu manin ko then ka ta phei chuan chan om hleilowa ka lu ngot an chinga thintlang lam chau ni lovin Myeonggeon Township khopui lampo an himbi klo le United Nations Organization hnuaya mihring dingna chanvo hum hal tu pol chuan kumin sang ni som ni pakhat chung hian Myanmar ram boina wanga mipui tlan chhea mani in le lo po luangam lo ral tlan mi nuai ni sing thung vel an oma tuna hian chanpui an ngai to tak zet ani ti in a soi
UN Office for Convention of Humanitarian Affairs report nung bera alan dan chuan mipui nen thleng tur tanpuina om chhun po in beina le buaina chuak reng awangin a khailak thin ti talan ani mipui tlan chemek changnilo buaina in atuam mek zongzong te hian arang thei ang beram amo zual tul cho chena tur damroi le a kai noi tui khosakna mamo an sahimna tura ven himna kong sang sang ril rulama an thlamuana tura thlopna thlengin an mamo em ani ti in report chuan atalang Military Council ten sarkarna an pawng lak hnuah mipui te chet velna hian tuai LGBT ten thei top an chuavia heng mi te sipai ten an hmusitin an nuizat na sa hle theya ka hlum le man po an nei nual to ni Mandalay region Chaupa downtown mi beauty parlor nei tu ko jin makeup to tia sia la chu juni di sang ni som ni pat khan an venga in nei tur te chei turin bai ka akal chu sipai ten an ka plum ringot mai ni in afar nu chuan RFA news aril afar nu chuan heng boru ka wagian kei chu lungphu thalo ka ni wangin ka thima sak jok karinga kaunau pa thima sata jok si akuta le ana ka mun thuma ka liamania en kol mu malo wangin aboral ta ani ati kan chung kwa min chom tu ber asin awarun thlak tak em ti in a soi sipai sarkarna an pawng lak nu hian mi pa ni si meichia ango om thin tuai te hi makeup to nen tiamin mi paruk thi to in mi somli panga man an tok tua mi som thum panga sen anani thu National Unity Government Human Rights Ministry Office chuan atalang yangon pa jun township a cheng mi pa meichia anga om ma khai sipai dona a che thina wangin April sang ni som ni pakhat thalai holvel khan sipai ten an mana zana a che nei na an man lim hian a in cheina te an nui zata an worship bok tin ming thu pakhat chuan RFA ril tuna insane jela an khunga mi padre sa in thu mi paruma an dani Sunstead township a po hetiang mi vek ma mia sia po bur khonri ka wangin sipai ten an man dia thuam Halloween an vaneka sipai te chuan nang tuai tlak tlai lo enge iti ve ti in samthlan wang chuan motora mi palonin lon ro ti pa chuan an vozui ani sani som pangar vela tangkhan tuai le patil LGBT te hian zalena tem an them phavetana musit na le endon na ba ka mi pa ngai ena en an hlo chana mi pui kara po an active ve na sa to ani sipai do dal na lama po ma hruai tu le a chena sapol an ni nge hetia heng mi te sipai ten an man tak le soi saklum te hi National Unity Government NUG Human Rights Ministry u wong miu min chuan adem le a NUG sarkar chuan no pang meichia le LGBT te tan hian kong thata ka siam sakdon thu a soi heng an man le soi saklum LGBT te hi engwanga diriam le ngai saknge an ni ti chu RFA chuan sipai thu puang tu Major General Jo Min Tun chu phone in azota ma se Jo Min Tun hian call ala du lawani hetia LGBT musina le intham lona a hluar zela hian mang an na to kela khoya nge thu kan thlen don mun om si lawa thim hnuaya kan lenga human right an suwa samtak mewani democracy kan temtrana sipai min hual lea ramdanga te chuan zalen takin hun an mang theya in en sanna omlo ti in LGBT te chuan an soi NLD sarkar lai khan jun thla piangin LGBT function nei ji athina nia kumina po nei le turang ruang man anina in military council te thu nei na pong la ka wangin hetiang boruak hi an mang thei talawani Myanmar ram chanchin bumi journalist ten sipai thu nei nan pong lak nu February ni khata tangin chumlat chat lowin khovel mi puin thu di kan sia theinan harasat na tam tak pal tangin hathi kulin journalist hi an thok thina sipai che dana an mani thlop tu ta thil ti engkim rong taka tua lan tha thu te poisai lo mi pui dim lo baksaka kutan thlak na chanchin te mi pui sum le pai bungrua an rok dan le an ti chiat te
human right an bo che na sa thu te chiang takin an ta lang thin ani an tho rim na ra chu chu mi puin thu di kan siat pha sipai ho television le radio thu puan te chu dot mu hlum le mi pui bum na mai ani zia highland sak an nia nationalism le democracy lam tuang kong dik min ko mu ani chuti rualin social media a anzar zo tuma lo yak wak wak thin mi pam ham ho rule pu tara te ho kha an mi zia le tu te nge an ni ti kan sa chiang thei ta bok ani atir ka chuan sipai te thu nei na an pong lak hlim khan chanchin bumi tem press tin ziak thom hno le ngong ta nen sipai fir fiak do dal na chanchin chu zalen takin an la khom thina security force te point an mani chu an thil liam mai thina an hu rei lo dewa tangin tharum hanga mi pui an ho dara tangin journalist te chuan din hmuna chep ta hle ani ti chuan journalist ten mi pui chanchin an la khomin camera te hi an keng langam tolowa security force ten target bera nein man an tum ta zo kani Myanmar rampu ma journalist somnga chuang an man tuwa som pariat vel chu boin sign tirian an chualia an laman velo te chu panel code section 505 clause a mangin warrant of arrest ti chu ani Myanmar chanchin thar kan la khom chhona thu dik tha lang thin tu mass media la tak 7 day te DVB te Myanmar Now te Mijima News le Khit Media te license ti top sak ani tuwa Khovel Huap News Agency BBC CNN thlengin khuak khiran nia BBC Japan journalist po man atok ani Myanmar Now le Mijima News office chu security of force ten anu chil thuata computer le man ruwa tam tak an ti che saka wa nei tlak takin a thok tu te chu an buik bo man lain Kamayut media lama editor le publisher te chu man an tok tai ni media lama sipai do dal zonga che na ti chuak tu po man turin thu chua siamin an vo renga media ten sipai sarkar temo thu nei na pong lak tiamo military council ti chongkam manglo turin a khabura social media three finger salute manga thalak post tlengin an phone check sak an ni thin ani mi puite thu dik tak thin journalist te chu an bibo meka a then te chu rampona mani sahim na zongin an tlan hloma Mizoram chunga ngei po ma ani ming in thup chugin ral tlan an om mek ani chanchin bu chua thin zong khar sakania sipai sarkar thlop zong chua thin newspaper pani chau hi anung tuwa television le radio lam information and broadcasting service sipai an thunun veka an propaganda chau an puak chuak chen Myanmar mizo ji nga sipai lam tang te hian social media FB group siamin an ni na dik tak thupin fake account mangin sipai fir fia ko fak moina le mizo khotlang nun impum khatna ti chezonga thu vei vir thin te anoma a then te phei te chu foreign ramaral tlan na atangin maktak mein sipai fak moin an pian le munaram an chor chona lam musik takapok post ching an oma apoi tak zet ani Mandalaya lalin mizoten siam pasanga in kan ti mai hlimthla China Today magazine cover chuan Chinese temple hlimthla sado alo nirang mai ti yangon khua China embassy official baimonli magazine mu theina oma akom magazine mizoten kansiat lar Burmese lal siam pasanga king thi bo min a om thinna khul ro pui tak walvel tu tui puya chuan Chinese temple lo lang chuan kol ho ril ru atina le tongka in soi chuak lo ma se Chinese ho hian Myanmar ram hi an ram angin an chei bol na sa hle to reilo te thu nei na an chel chunga an ram huai tu te le sipai lal te che dana China riat le Myanmar sipai ten thu nei na an pong lak ti February ni khat khan sipai ho in Myanmar ram tan thil poi tak an khoi ani ti in an ngai dan an soi chuaka China ram ve thung chuan poi ti na em po nei mel lovin an ngoi mi a atu ka chuan an ram chanchin bulian tak Jinhua News Agency chuan sipai te thil ti chu dem na thu chak chua chu soilo he thil tangi sarkar huai tu te a in sik soina mai ani an ti du lek fang ani United Nations Security Council in statement meu siamin sipai thu nei na chu sak tu te hi demin
mihring nina chanvo bo chiana ni tia thu chu a siam dawn pawh khan Myanmar tual chhung buaina hi an ram chhung bil thil tleng liau ani a ti tlat bawk China ram leh Myanmar ram hi tunhma tangin ram thlen awm an i wangin in thian tha tak an nia in kung kaina an nei tha hle Southeast Asia ramah chuan Vietnam hi China ram nena in hnim hnai ber Myanmar ram hian a dawt mai awm e China hian Myanmar ram len sum dawna thila thaw hona nei trade partner ani mai pia lama Myanmar ram chunga sum dawna nghel nghet lian tham tak siamin malakna an nei treuh ani sipain ram rel bolna an lak ma sak hun sang khazakua somriat pariat atanga sang ni sawmun chung khan ram pahnih in lai chinai rin phak bakin alo unkung kai hle a NLD semi democracy sarkar aron din khan hruai tu do Aung San Suu Kyi ero chuan China ram campaign tum dan hi debt traps leiba thangkam hmanga joya Myanmar ram chu China boy atana siama tum thu amuthiama film khu takin ram pahnih in lai china chu kalpui ta a China president point do Aung San Suu Kyi ite party sarkar ta chu tokhir ati hle a sipai sarkar ma saho nena an malak chun zom tur project tam tak po chol lai lok tirin ngai tua that le tan an da ta ania amaro chu sipai lal min aung hlai nga hian China president duangin China Belt and Road Project an duan chu sipai Council Foreign Minister wana akal tangin o atifai vek ti hriat ania chungjiang chuan sarkar ma saten anram ti thei mi alo airoyodi Murchison multi hydroelectric project chu atel nge ni China ho leiba thanga Myanmar ram hi anuk lu don ang hle khovel chanchir than rangte bi ko le thuak ang o COVID-19 sipui in kai chon ol sam tak India rama mu chu Delta variant chu khovel mun sang sanga adar chho zela ram somriat panga a he hri mu chu toni in ram danga po mu bel zel ani tu World Health Organization WHO chuan a soi alpha variant virus ramza somsaria mu chu ani to Delta hi ramza som pakwa gamma variant chu ram somsari pakat Delta variant chu ram somriat panga te mu chu to ani tu WHO chuan atalang Delta variant hi ram somriat panga hriat chuani to in WHO noya rama te po mu chu thar zel ania heng zinga ram som pakhata chuan hri hi kan ni liam ta chunga mu chu te ani ti in WHO chuan a soi WHO hian tuna hrin thlak dang lam pali alpha beta gamma le delta ate hian vaccine na thokra theilo siam tu variant of concern awmem ti chu uluk taka zir chian me kani ti an soya delta variant hi alpha variant a in kai chon ol samzoka tunanga ak dar chho zel chuan hritam ber ani chho mai donin alang ani John Hopkins University data a alandanin nimin thleng khan khowela COVID-19 sikai mu chu mi maktadoi za somsari pakwa anom towa anjinga maktadoi thum point pariat pakwa in an thi pui to bok United States chu sikai le thi pui tamna ber ram alani chun zom zela sikai nuai zathum somthum panga sing kwa zathum somrokom to in nuai rok sangthum za somli pakwa in an thi pui to India chu sikai tamna ber dot tu ni in Sri thipui tam berdotu chu Brazil ani thunga Brazil a hian COVID-19 wanga thi hi mi nuai nga sangkwa za somli pakhat zet an tling to bok ani India rama eptu party lian ber Congress party chuan ram chunga thil man sang chakle tukle namulo tam takano wangin July ni sari atangin rampum huapin ni som chung lung oilo na lan tir don lung oilo na lan tir chung hiam party hruai tu le wa karta chu district ina thir sakor manga kongzo cycle yatra anei don ani state level ai ro chuan kongzo le inkhom ta bua sai an tumti Congress thu chuak chuan a soi COVID-19 wanga mi puiten mang an nana sa takan to meka na neilo an pung chawin hloti niam saktam takanom to bo Congress party chuan rampum huapa block district le state level ate norhoi hothi kan relta ani state unit tina July ni sari atanga song pasari chungin
lung oi lo na hi lan tir ani don heng hun hi party leader AICC hnuaia pawh hrang hrang hruai tu le party worker te chuan an hmang dawn ani an ti ram chhunga tui al thei man a san bel zela state tam taka chuan litar khat cheng za chuang te a kai to ani Congress party chuan tui al thei man ti niam putin petrol pump tina signature campaign an buat sai dona June ni som pakhat khan rampuma petrol le diesel man sang chaklu tuk wangin lung oi lo na an lo lan tir to bok ani Congress President Sonia Gandhi General Secretary le State in charge te inmukhom chuan rampuma lung oi lo na lan tir hi an rela petrol le essential commodities man sang zel chungchang soin Sonia Gandhi chuan kho sakhar sat lai le nunna tam tak kan lo lai takin thil man na sa takin apunga namulo an pung chak awangin ramdin mun siam that chu thilar sa tak tur ani Sonia Gandhi chuan mi then khat covid vaccine lak se thin te chu ngai vena mi pui boipui turin party hruai tu te angena Shileng tho thuna po thleng thei ani thu le hemi atana thei to pa lo in ven lok a tul thu te Congress President Sonia Gandhi chuan a sui wok ani tun hai kum ni liam ta chunga Christian biakin tam tak khar ani mek lain Algerian Protestant Church EPA te tan thu lo om tak mai oma monta ganem a ma sanga an biakin longchol mun Mediterranean tuipui kamami chu North African Nation Council of State chuan appellate le ni Friends of in Africa ram an ophun lai ami to ni in EPA te hian Ministry of Health nena sangkha zakwa somsari paruk khana hotira nimasela sangni sompani alo thlen neu chuan hengdam do in munte hi son ni in helai bial tu borsap chuan Islam sa khua zui tu te nena apeta ani Algerian Protestant Church EPA te hian khinglet ma se an buaina hi ro rel na chuan an hol saka kumsani sompakwa chuan Protestant ko than hode tan thil akir chho zual zela Algeria ko than lian pathum te chu khar lui tir ni in mosta ganem ho tu te po in ro rela in thla chu an so son thir thei me ulo ani duna chuan thil dang alo omta a biakin somhnia ko than member ta chu in khom an pal sak lo nuwa biakin som pathum te chu khar sak le an nia Algerian Christian te tan ti ngaina om ta me ulo Noureddine Benjit EPA General Secretary chuan cha bi kan ko ta oma se he thu buai hi are ta ti na ni lo ati hialani Benjit Source of Life Church Mokouda ami hi sangni sompokwa biakin an khar zinga tela TGO Ju district a he ko ran hi oma helai mun hi mipui tamzo komna mun ni in Christian loi khatvel oma ngai ani mosta ganem biakin ni sarkar nena an hotir lai puin lua tu an om lowa ma se tu na chuan pastor le ko ran mipui helai muna chengte le EPA te chuan in khom nana man an tum thu an chuale ta ani EPA te sangkha zakwa somsari palia din ni in sangni sompakata om zanei jo ka kalpui ania Algeria Protestant mipui te tan ani ngara ani ti thei ni masela kum sangni paruka thu chuan siama chuan Muslim ni velo te tan National Commission for Non-Muslim Religious of Group te hriat puina in mun nina in khong phalania voini thlengin phalna nei biakin pakhatma om thu hriat ani lo thung tin EPA te hian kumli dana pol anga an din phalna hi ti nunangaya kumsani songpalia an phalna di hlin hol sakani sani songparia ta an din non le chuan dan kalphung thar te siamin an hruai tu te ro chu sani songpalia an le khathen khat te chu ti fel le tura hriatir ani thung Algeria ram hian open doors all list Christian te tana ram khir khan bera somni palina an hawa kumthum kalta mai khan somli pania an tlathale ani December sangni somnia United Nations chuan Algeria sarkar hena in soifia turin a hriatira Algeria sarkar ero chuan sakhor zalen na le sakhor dan zom phalna ba ka mipui in seng sowin an biakin hluite sakthat phalna a pethung ani an thu chua hian heng Protestant ko ran te hi an kalphung le sakhor bia dan hi mipui nol pui tan him tok lo ni in an suya mipui himna tu le wan tlan chanim nan heng dan le dun te hi an siamani ti in sarkar chuan United Nations ni chang le tani Benjit ero chuan atira tanga top thlengin enkim hi dot vekani tin a soya
biakin zong tan document engkim kan nei tin a sawi bawk sarkar te hian khawvel pum mitfuk na ni an du wangin heng dan le dun te hi an siam ani a ti thung Wissam al-Salibi World Evangelical Alliance an dan retu chuan United States le ramdang sarkar Algeria ne na insum don ton na kalpui thin te chu Algeria rama sakhaw zalet na om theinan Algeria sarkar no ripui turin angen ani Amnesty International le Human Rights Watch te hian EPA te tlawang hi an hauna hle bawk Salibi hian Algerian dan hremi te pawh mihring zalen na za sak turin angena Algeria sarkar pawh Christian te biakin an khar sak to hong le turin angen bawk ani Kumin Marsla Khan Hamid ti rungota a hming hriat chu nuizat thlak lam hoya Muhammad lem social media a pholan awangin sakhoi musida angai thu bui siam sakania kunga chung tang tura hremani mosta ganem ko ran hruai tu te boina le Hamida thu boi hi benjit chuan a inzom ni angaya hetiang hi thuthuk na ni ta ka chon Algeria sarkar hian protestant ko ran te thu boi po hi a tha zonga a rel a beisei omlo hle ani nimasla ro rel tran ani le meu chuan a beisei na chu tham ral le zajelin zuni ruk khai kumsang ni som pokwa thu boi thelu to Algeria khopui lian ber do tu oran na pastor Rachid Seigir le ale kabuton hak tu pakhat chu midang te Christiana in le tura som tu an pu wangin kumkhat chunga tan dor khar tura semani a Muslim sakhwa te ri na ti der thong ti in dollar sang kha zanga ve choi ti rani boine high court a thlen that tumania hero rel na hi nei le ani ma chuan EPA te hian mosta ganem boina le protestant ko ran boina hi a thi thlai reng ron ani benjit chuan ko ran biakin hi hon le ni se thleibik nei lewin ro rel na ang khatom se ti hi kan du berani ti na soi Illinois School USA second grade Jirlai India rama chuan class 3 Jirlai velkum sariata kumriat Jirlai angvel ni an ni a skula Bible keng thin cholai lok laia chiar thin chuan school thu nei tu te tiamin chiar am phal sak to lo chu chiar phal sak le anita America Center for Law and Justice SCJL chuan sakho zalen na an ngai poimo le a he thili sakho zalen na in ra be sakna lam hoi ani wagin he school no pangnu le pa te hian an fanu skula Bible ken le chiram phal saklo thu an hriat tirani he mei chano panghi Gabriel ni in skula Bible ken chu nuama ti hle a chang chuan cholai lok lai ring takin a chiar thin chirlai no pangta chuan Bible chiar chu an ngai thlak sak powa an sei ho bok thin ani nima sela tun hnai te khan a zirlai puite le an nu le pa tanga soisena adon wangpo ni lovin an zirti tu pakhat chuan a thu nei na mangin Gabriel chu chollok laia Bible chiar to lo turin a tila school thu nei tu te lampoi no pangnu le pa te hne na an fanu chu chollok laia Bible chiar an phal sak to lo tu an hril bok Gabriel nu le pa te chuan sakho zalen na ra be sakna lam hoi ani wangin ngoi mai an tum lowa America Center for Law and Justice ACLJ te hne na he thil ni an thena school a chuan lekha thelu tin manata to zirlai ten tongkam ma emo man ruwa lampang emo an chet punga na sataka school in rel bolna le na tho ati boi lo ani chuan school a chuan sakho zalen na an nei jian ta langa America Center for Law and Justice chuan Gabriel case a chuan heti hian ngai dan a siama he thila hian Gabrielin na thole in rel bona ti chia thu mu ani lowa chu wang chuan he zirlai no pang chollok laia infiam no hmunai mo classroom a Bible chiam phal saklo na chan tur hi awmlo ti in thuthuk na siamani school lampang point America Center for Law and Justice lekha hi ngun taka an soi ho nuwa America Center for Law and Justice thu chu ki pomin Gabriel hi Bible chia chung changa khwa khena dan an lo siam to chu an suit le ta ani America Center for Law and Justice hi sangkha zago somkwa din ni in website lama petition te siamin skula sakho zalen na chungchanga zirlai te ven him du hian mi singkwa sanga lain signature ming an sign ani sakho zalen na hi America chuan akela lungtang kai tak ni in kan no pangte malam hun alo om turata nan ni patian thu tong trai le rin na te wanga
skulin buaina min siam ani chuan kan en liam mai lovang ti in petition a hian an dah tel bawk ani Odisha a Christian hmeichhe pakhat chu a pasalin a tih san hnuah nasa taka vo niin Christian na kalsana a sakawon thin a le tura ti ani a pasal pawh hi adam lai chu Christian thatak ania he hmei thai le a pasal boral ta te hi koya ethnic a tel thin niin Christian a anin leta an chung kuain Christian niin biakin a anin khom ve thin ani tiin Barnabas fan chuan an ta lang a pasal dam lai chuan koya khuami te chuan Christian an ni wangin an ngei lo hle thina an ram then khat te lak sakin an tho then khat te an ti boi bok thin a pasal a thi hnuah an khomi te chuan mei thai poisa nei chun zong chu lak sakin Christian chu kalsan turin nasa takin an vo boka nasa taka an vo wangin a pasal pawh Christian in vui dan ni lovin an mani nam dan ne sa ko vui thin anga vui mai chu a rem ti ta hiala a khongai thlak hle ani he mei thai Peter hian vuina hian du thlan tur dang ka nei lo ani chu wanga an man dan le sakho dan anga vui mai chu garem ti ta ani ti in pastor hnen a soi hetiang I thleng ma se lal li su hi ka pasan don lowa kalo ki le nge yang ti in Peter chuan soi chun zombok India rama thingtlang mun chen kata Christian ti du dana alwon le a Evangelical Fellowship of India in achin chia danin kumsang ni som ni chung khan Christian ti du dana India rama voi jathum som ni pasari jet athenga state changa ti du dana tua tu te hi thingtlang khir khor lama mi an ni zela an in khom lai te ti buain an biakin te po nasa takin an suwa sam thin ani ti in Evangelical Free Church of India EFI hian thu chu an siam bok ani ole tun trom chu Christian News thu te kan an ta lang tela view ta tan abeng wa thlak pa tura kan an ngai bok ani view ta jinga kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka mi lo me sak ve ngei teu chumi nuwa notification bell kha men le in ola in da don ya